Kajengela pan jengkersan dagi kertong nagi sengsan hima neki kertong klam seng haki MDC constituency beper kila nangkham songshit nakabentak election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council but Jainti Hills Autonomous District Council kaban salong haka arpuai terik rempang araja arpusan haka baki noyelap nakabentaki kertong bat ki kertong daladihi kila yo ban pens ngau yakinya bat ki nong rem trai kam jongki. Hakajan me juga khat artare gurumpang araja arpusan ke National People's Party kalau penlong ke jihelang yelap election ham Malki Point na kabentau kurtong uba Fantin Joseph Lakadong na Laimkra Malki constituency hakabalaya don lang ru na ru ke kurim jong u ke Dr. Maisel Ampriling do ke badai ru ke Menteri Sarkar MDA2 ki nongkit kam ke parti nalor kiwei. Haba ajing kran hakani ke jihelang uba Fantin ulaong baha ke jinglong MDC jong u jukan ta chisen ru haba ki pajba ka constituency ki wan ban pan jingirap na u dak baong bola le ye kini ki kam jar henrai hakani ka kenti u habban pan pau pajba namar babun ki bo jing keli bola le ayu na ka benta ka baha kamyat jong ka snong nolor kata ulaong ru badai haka jinglong MDC jong u bola yo ya ka duler ka bapaka ban perskam ya ka jinglong tra ya ka yo malki pat ban benrap basan an yo no ya ka yo ka bathamai hadin ba ajin MDC ya kijingut kijingnam kiwan sanga kilong batin ladu batin ladu put upai batin la sakut kini ki batre ya kakam kini ki dong ki paper hakane ke snong malki be jongi ki wan petsngau sanga baga jong barabawa ki lada hamal ki lakhi thma bal ngaju ong yaki ladangi ap yak taka skim min hap daki snam lading ap yak taka pisah banwan min hap diki benai andai ngamju pensuki ne penslam haban ai yak tiar gitar habai dei bat penbha penmiat ngamju atatin ngawat dilatin enti hangtu ban penyo pantai ya ka umbam umdi ka malki angni hayo malki ru kaladon ke jing bakilado ngok nadak ke kin hap thiet nadak ke thiet kan kta ya ka kamai kaji ban ngalale bet put ka baong ngampat jukan taj bat bun sien ladang akli ya ki ngong kana tali tau pai non kam ngam jiwa so bonong iwai ngaya so bonong dikispa tali ki pai ki bakwat dikilak ban ngam jukentai ngampat jukentai sisien ru lada de ya kadong pedeng snong lada de ya kadong kle snong lada de ya ka China pati lada de ya ka yo malki ngam pajuang em ngai nga ai jar lai mansi menta ka de ka po bang hab yang hak de ngan habia thu nomor pun ki ong lale ayu tang banga batip ngalale ayu tang kinong treya ka masnong maki kitip ngalale ayu tang kinong ki kam jo ka dong kitip ngalale ayu ngalale ladi sudu ki klaw sudu ki telong bat kinong sna ban saki ban wat benya hei kadau barna khalam kentai hadu mentah kata kade kasinyang hakade kasnong ko bayi jonga mentah pidon kade kayo malki ke jongi kayo kepala ai kamai jakpo ya bun teligi 4 judon patah jon ni kayo kadulir reha kajinglong MDC jonga aga jingjiet jong pi yanga mentangi ladon kadulir kokot patah ban penskem ya ni kayo malki ban ngala penregister ya ni kayo malki a district council umdan bala syu manu ban muslia mentah kakubor mapasa kawai at IP wat ong kajinglong MDC la long la lut ayam nilong MDC imla bantrai marui ladang ikwa bantai nyape trai lang gedon pok bangilayale nakaseng NPP
Imada mamprin ila ile nak seng NDP. Ila job, ila syong nak syuki panlong minister. Bari ila yo bandon nak sarkar. Mangabat imentangin syem yak tak kabu. Ban pin mentoy yak asnong malki. Bat syen in sayo kayo patmay. Kani kapan kana ba o kapan kana sanlak na do dang kana jonga. Kadap sisa da kapan kana. Kadap sisa da kajabo kajapan. Ngala de pengkuat da kamat la jong ru. Keli kita kibayadan lang udin ubot usai pun ba ni. Ngala pengkuat da kamat la jong. Lasma utung ngala dia. Mengigwa pengkuat pang i benut yang kani kayo sedien. Kabalong kajabo. Kadang-kadang masuk tu yang kajing kodor jika ni kayo malki. Mentah syen kajing yang telang bat kasorka nginwara yang kayo na mentah jompi. Ndai na mentah jonga. Ngada apply ru ngam yo yang ni. Bat ngam trehi ngan ailat yang kibadan kam. Ngalahun bau play nak akui ngakan ni. Ngala tray sitam adu kata bangakwa biang ya kan ni kasuki MDC nama ngakwa ban syakri na banta jumpi ngala ya yeng bat step ban min bat lang rai tu itaw pinado pon menchwa andai ngaso ka patak kajing syakri jong atang sitam pinang pelong yang atang sitam tang sitam aku ay pipapin anak yang abiang sasisian katakan day arto ban nganang la ban syakri khamha ngan la ban tei khambai kani kasnong cita ngampadap naman nga day uriu tray ngam day uriu syong. Nakaliang ka Dr. Mizel Amprin Lingdo kala terting halor ki jingken no ki balam mi na ki noyalam bagi pan epek haba ki pat ba ki wan ban kendo ya ka nak baong bagi ba kenno ki day ki bampat job election but kim so thu ya ka jingdon kam ka epek nak ba pen sai ba kum ki nong mi khmat ki haban pan ya ka epek na ki nong song snong khnang bakin la ban aji men toshwa ya ki nong song snong Iba fanten ro idon kanong yasat kabak hamnang ban kren om tang ka parti jongki badan tong yasat. Layas ngaulut ki jingkren ben ki jingkren ko ki jongpi. Henry kumbang ngijuong nakaparti ngiladep rai. Nginum ay kau keliang ya kabasnil. Henry haba piwan hakmat upat ba ubapon balang ubang pay ubang slow to yaki kato katni ki issues ki bapikiran nakalian ko jonga ngaru ngan sim yakani kakabuksiar ban pensay yaki taki kato katni ki issues dan ki bakran ben ki baang balay bahapan epek nakipat ba kibawan kendo yangi imat mapi kibayala election bampat jujong kimpat sotho ya kajing don kam bajing dawa jong ka epek kayeng upat ba kum kayeng kajongi nado kapor Hyundai nado kapor iba Peter Gadet marbanyang bangkwai hadwar ublay iba RG Lingdo bangkwai hadwar ublay ngihap ban penyaper yaki brieu na constituency bat ki brieu ki bamday na constituency kasenyang kajongi kadai shwaya phi ki try constituency day ban Shim ya kata kum ka aka kabasniu kabangile lese pindayayo penyajob sisin kasngi piru pinsa follow ya kata kajo ka system ba follow mangi kunang malki habang gipan hakakerdop jingkang jungi ya ka epek jompi
wat mundur snil, wat siya pensyoy, kumadan mapensyoy manore. Ngiyad na kajing siyay, ngikren na kajing siyay, ngiyarap na kajing siyay, but lagapidon problem mo piru ngimla pankalaya ka system. There's no how what kren yaka Kiuja yaka tnomyeng jong kiwe ya pechwa yaka tnomyeng bat ka kiuja lajong. Kanungot na pedeng jong pila puli ha ka manifesto jong kita ki political parties bakatakaan ladan ha ka manifesto bakin ya side tingge ban ra ya kata ka article 371 pilih penban nakaway kadang siya kaway kadang nakaway kasnong siya kaway kasnat penkelumar ya upay ba kari kasi jantia kilayat lembah kitu kipnay kibasyirkay batlayoi ya kata kejing penma ya kasyong snat nga ngoong ya kini kinong yalam balas no start palan one siya assembly one siya kadambar tauan ngin ya talan palabay tipan pikiran hakmat kajing tip upat ba umam dan jing tip ru nrenda ay pi kapor assembly what pipet pimi para makiru hakajo ka parti kimyala panya soto ibay ay baya kinikian an berkat kinong yalang baladep syajet dapi upat ba pijet ma pi yang ineng ijet hi yalade haba pijet ma pi hakaterpeng kajongi manginyataran one assembly one nginyakren paranong yalam one nginyakren paranong tipan wat penkelumar tiak penkelumar demyu padba ubas ba ani wow tang sibit damit latlep tekide yang ini kadang don ke sarkar MDA kadang don ke sarkar NPP ngin yap shua mangi ban yapi nginum khot yapi syasurap ngin lek da mangi ngin yasat mangi lada don kaan kaban penma yapi ai bau sulai unsiat ningkong yangi kinong yalam omde yapi upat ba mapi upat ba pasyau hakishkon kijongi yakijik kijongpi yakijik snoma yakijik snom trim kijongpi henrai kamdai kadingti jongi ban penglumar yakijik wat kajing pekat jongpi syakang katakan nagalan syakang katakan Mizoram pitipnya baham Mizoram ru kadang ke district council balai ukau mizo uklem pendamnya ke district council mangi ukasi ngiong kangno ke district council kajing keli ke bami hadin ke khana ke jongki ke longtang kawe haba pi persya ke district council balai pi penyang kandidat te penyali MDC lapa manai le syok dia lihat tadang no tang mapi badan khana badannya balai iba fanten idan yang ngalai manganak mati iba fanten ngalong iba fanten penyum pepa haye ngalapeni yafi ya kajing long senrang kejonga lon umau kat bapiman atak yang kat bapiman nganong syongkat bangan dia sad nak bentak ribat kejan penriu kajing ruai meneh hasdang ke ongkomno le dak kam wacu nang ban ang tel kateng am Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka Plus F?
Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.